Cemê Firat damara jiyanê ye ji tevahî Sûrî û taybet herêmên Kurdî li Bakurê Sûrî. Got elektrîka deverê ji bendavên li ser Cemê Firatê tê. Her wiha ava vexwarinê û ya çandinê ji golên li pişt bendavan li bajar û gundan belav dibe. Ji ber wê jî kêmbûna ava Firatê aloziyeke mezin li herêmê çê dike. Ji qutbûna elektrîkê û kêmbûna ava vexwarinê li ser welatiyan û ziyana goleçandinê dibe. Endizyarên bendava Rojava diyar dikin got niha ava ji Tirkiye derbasî Sûriyê dibe gelek kêm e û ne li gor rêkeftina navnetewî ya di navberî Sûriyê û Tirkiye da ye. Ji bo wê jî em neçarin got elektrîkê û avê li ser welatiyan kêm bikin. Ji ber got ava tê, têrî bendavê nake. حتى تصوير عنفوك تاني بشغلية سد رجوع تقريبا 406 متر مكعب فشش عنفة جمعنا يعني تقريبا حوالي 205 متر مكعب صوني ده كراجة فاتفاقية بخواتي سخندك فتركي روبي كمية هنا متفق جيني وتأثير إخوة أنواع مجموعة كبير شهور ساعات بشغله فتقريبا حوالي 500 مجرى فلذلك ما بيانك اليوم درخص انه ساعات تشغيل كيم بكنا غوري ورد اوفيس الكمي ما بحيره فردونا كفيلا حتى نجا مسوي كيم نكو ينسى ولا بكن كهرباء ابدا فتأثيري خواجي كبر بيصير مجتمع وصار جيشكيا كون اوف تقريبا اساس حياتي جيشكيا کێمبوونا ئاوێ divê demê da bixwe aloziyeke ji ber demsala havînê got pir germ e û kêmbûna elektrîkê rewşa welatiyan xerab dike got niha li gor berpirsên bendavê dê li gundan elektrîk 10 saetan û li bajaran 18 saetan were û me tirsî hene got tirkî hîn avê kêmtir bike. كهرباء ما توليد خاص سر اوفي يعني اعتماد خاص ده سر اوفي كو منسوب اوفي كام ده دخ اوفي كام بو كو دخ كام بو كهرباء كام بو يعني عنفه 24 ساعه نقرب شغله فقاسي عنفات شغله ام قوسو كهرباء ددنا حريمه نهو قرار حالي ساعات دديني برودو بشتيني برودو حتى 12 شبه ايواره يعني 10 ساعتان كو منسوب هين كام بو وهين و ساعتانو كام بنا Diyara got şer ne tenê bi çek û bomban dibe, lê gelek rêbazên şer hene û li gorî çavdêran got Tirkiye bi hemû rêbazan zextê li welatiyên Bakurê û Hilatê Sûriyê dike. Mehmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.